Someone guys, all you guys, welcome back to my channel. Kama mnichozi Marita beng ashu ukhutlile. Hey, ngibhalela usisi introduction ukuthi yabona story kusedeli. Sihlumisa story senangazi inhlanganisa ngapha abangangazi. Ngicela ukukana ama video wami o previous ngizongibona. Ngidila kani. Ngikubona ngibhalela usisi ke. So to sisi uthobile. So ngibhalela ukuthi awushozi mina umama mbeka shona. Uthi kahle kahle awushozi banokuthi umuntu makashona akashona ngesecret. Uthi mina ngibone ngaba ngawama amehlo awushozi umama uhlulekile ukushona because of the secret. Wamela ukuthi angitshele indaba yakhe qedela nawe akhahlele ibucket just like that. Uthi awushozi siphile sekisithwele ngimobhelo nyaka sangikimela because of the secret le involve umntwana se next door. So angisakhoni ukusiholda inaphakathi. Ngibhalele wena ke umfeng advice kethe jwang kiye kumakhelwane ngibatshela ukuthi kwenzekeni or ngimove la namhlala khona because angisakhoni. Story time uthi awushozi thina sikhulisa umama noba malume bamayithu thina masikhula ugogo nomkhulu wami sikhule bashonile and ugogo wami nomkhulu wami banabantwana abayi7 awushozi. But kule 7 4 yashona kwasala 3 umamami nabo malume bayi2. Uthi umama azange kube umuntu ukuthi uba like uyashadwa azange ashadwa. So thina sikhulele kagogo umama beyangana umuzi wakhe. Uthi awushozi sikhule endaweni ukuthi like abo mama bayi2 like bebaphuza lokho serious. But umama mbe umuntu ukuthi uyekena kereke kimi wasaparo kimi utsamisha diphapeli umama mike. Like umama muye bekasiholder nje accountable for izinto eziningi ukuthi you need to go to church izinto ezinjalo. But abomalume bambe banga sonke awushozi nebalitawa abantu balitawa nokubantu ukuthi abaphuza during the week maba emsebenzini mara bashayisa fanele ukuthi bathenge ikhothe 1 nge weekend angikhulumi Saturday and Sunday vele like bayaphela bayalenga utshwala. It's okay awushozi mina first born kumama and then kunabo bhuti bami bayi2 ekithi si3. Uthi awushozi no problem. Uthi isikhathi sihambe awushozi umama mila abantu ukuthi during the week nje if bangathi usibani uyagula kwenzakalani and then umama muzo yakhe lapho ke bayise umkhuleko umuntu onjalo. Uthi awushozi hayi isikhathi masiya awushozi umalume one day ashisendlini. And then thina sazi ukuthi umalume ushiswe ikhandlela awushozi because of umalume umuntu ophuzayo. So like azange sithathele ikhanda because umalume bekane room ngaphandle thina besihlala ngasendlini. So abo umalume banama back room wabo ngaphandle but besipheka sonke endlini 1. Uthi awushozi one time silele ebusuku vutha amalanga yabo makhalwane bayabiza hey thobile makathobile yabona uthi mama makavula emuva vele kumalanga hayi vele kubizwa abantu balitima mollo awushozi. And then umphakathi uze amabhaketi vele sami ucima umlilo awushozi. Unfortunately umalume ushele ngasendlini ushele ngale vele washa vele dukuduku. Abafika vele ama firefighters fika nama ambulance namaphoyisa bazama ukuchecka ke bathola ukuthi kunestombo somuntu wesilisa of which umalume hayi umalume uhamba kanjalo emhlabeni awushozi. Hayi kwancwatshwa ke hayi kwabona ukuthi hayi bekungasi someone uzamkumbulala kwaba ukuthi ngathi ushe ikhandle on mara awushozi na umkhasi nolideni. So like sazokuthi kanjani umalume beka like that ikhandle. So because of community yethu even our family yethu kulobanisa ukuthi umalume umuntu ohlala dakiwe. So cabanga ukuthi maybe because of beyangaboni switch like ebodeni wagcina sokhanyisa ikhandle ayaba kanjalo sandula kiyo awushozi uthi hayi ekithi vele baletha like umkhuleko trying to support my mother because of seselo bhuti 1 and umama ekibo bonke baphelile nje kusele yena ke nomalume nomunye. Uthi hayi awushozi no problem isikhathi siyahamba mina ngiyafunda ke manje singiza ku matric bangiza ku matric awushozi how one stupid day sihleli nje masihleli hayi befuthi sihleli ngaphandle besingana enough electricity endlini. So sathi ukuthi sobasa ngaphandle kuba siwa just ukuthi everyone azokhona ugeza sibeka amanzi okugeza like ngaphandle yabona. Uthi hayi sihleli lapho ke abandenyana sihleli sonke emlilweni
umnandi nje kuyaxoxwa umnandi uthi umalumami vele abuye umalumami akabuye awushozi umalumami ka ukahile like udakiwe nje uphuzile uthi umafi athi ya umama igama lami umbiza ngegama lakhe like ubiza umama ngegama lakhe akambiza like umama Thobile umbiza ngama yabo uthi uqala like from outside the gate like estradini so umuntu uyarasa but uyakhuphuka siyamuzwa like ka voice okay malumaka wena Vera uvera umama minki wena Vera uthi awusiyaswa like si behind ngasemuva like behind the house kulobana la sibase khona umlilo like mara ngasekhona inzo uthi awusonke siyaphuma vele siyamuza umuntu ubiza overa meaning ukuthi ubiza umama saphama sonke nomama sifuna understand ukuthi why abiza or ulimele or bamshayile kulobana because of umuntu ohlala adakiwe or awushozi wena Vera wena ngathi uthi angazi ukuthi wobula lo mfowethu hawu mfowenu ubani manje awushozi phela sekuphakama mina ukuthi lo muntu lo ufuna uimbarasa like mama ka mo strateng why ifanele issue asalate mama ka like endlini yabo ithi khani malume yini wa orasela mama athi thola we thola ngithi wena Vera ngiyazi ukuthi ubula lo mfowethu ngiyazi wangitshela ukuthi umfowethu ufuna ukumbulala yabona uthi awusithoza vele like my brothers my little brothers batreke like bamdonsela like umalume ukuthi angene eJardini vele bamdonsela ukuthi angene endlini how umama uthi awusithoza umama azange asho next vele wambheka wathula wathi wasihambela uthi awusithoza like ngikwatile I'm like this person labantu laba umama uyabaphekela uyabawashela today uqala ukubulala imali ukamulaya malume akammakisa yabona uthi vele ngikwatile vele uthi ngimngenele umalume vele ngithi ubona uphuzu uniphuza amasalaries wenu ningani next umama uye la every time enza ukuthi show ukuthi wonke umuntu lana endlini udlile wonke lana endlini kune electricity lana endlini amanzi ayakhokhelwa anyenze next land uthi ngivele ngingenele umalume ngimthethise athi ngithi one day uzolithola iqiniso mshana uzothola iqiniso uthi awushoza umuntu like udahiwe udakiwe nje yabona nje ukuthi awahafa phome kumama mbele athi xhola lishada amanela lo muntu lo ambona ukuthi uphuzile uthi awushoza ingastiki ke amagama la angastiki enqulwini yami ukuthi yabona uthi awushoza indlule indaba the following day malumam like utshwala sobuphumile ke manje seka right ubulisa umama uyavuma befuthi akanankinga uthi kuba ukuthatha izolo bengiphuzile bona ngiyaxolisa mshana ngiyaxolisa manje utshwala kusenza izinto ezirong kulawona uthaxolise like that impilo iqhubeke awushozi ngikometric na like I'm busy ngiyafunda awushozi ngiyaphela ngizevele ngiyaphasa ke ku-matric kwami but angiphasi kahle so my mom uthi kimi you know what biyela futhi urepeat grade 12 for you ukuthi uthola ama marks akahle ukhona ukuthi ba-accept university because yabona ukuthi mina ngeke ngikhona ukuyisa esikoleni nomntwana urawusho sikiche advice ya mama ka vele ngihambe vele ngiyophinda grade 12 for ukuthi ngithola better results kilona okay sharp uthi awushozi like sekudlule like maybe 8 months close to a year sesikhohlwe ngendaba ukuthi wa-accuse umama ukuthi wabulela umalume yabona relevance kayona uthi one time awushozi umalume amodakiwe like uyayivusa futhi this thing ukuthi mangitshela uje ukuthi wena ufuna ukumbulala ngoba uje kwazibona izinto zakho zenze ebusuku yabona ngicela malume once waphuza uqala izinkinga kantini ngawo uthi awushozi ubaba asamo entertainer ngikuhlorikere mama maphakame labe kahleli khona asihambela ekamareni uthi ngithuthathane nomalume vele ngithuthathe vele like ngikwatile bano ngithuthathe umalume athi namonto uzongibulala umama wakho ungathi angakutshelanga nami ngizofa nje ngubhudwana awushozi ngibona ukuthi lo ukhona la makayikhona ijwala ngathi kuba nomuntu ominfluencer like ngiye ekamareni kumama mtholi mama muzivulela iBhayibheli awushozi vele ngize ngithi kanti marana yini ngibhudu athi amiyeke lo muntu otshwala ungazo stress umuntu ophuza utshwala every day ukuthi asurvive yena lo muntu lo awushozi like ikuhlwa buthoko kuhlele mama kabuthoko akana la ngathi uyotlaha khona like uye manje umuntu omdala sekasele nalabantu laba bayi2 uthi awushozi unyaka uhambe hayi umalumami athuthola umsebenzi umalumami like buka abantu laba abasebenza ukufaka lama carpet abantu lama carpet abafaka like kuma apartments lawa azidika lana phansi bekasebenza lo msebenzi lo uthi awushozi athi umlungu wakhe bathole like lapha nokuthi bafaka khona like ama apartments lemimadi le so uzoyosebenzela lapho bayahamba ke
uthi hayi awusithosi bampakele uthi like it was I think 3 weeks after asela accuse umama for the second time ukuthi ubulale ubhuti wakhe. Hayi awusithosi ke umalume kube ukuthi uyahamba ke kanjalo sesala nomama ke endlini ke no problem. Hayi umalume ahambe awusithosi ahambe first month second month abuye makabuye azevele asithengele vele izinto igrocery like ube mothole ngeexcited hamba yophuza nabangani bakhe makayophuza abuye ngabo AM ngabo 2 AM makabuya vele uyabuya vele still uyarasa ke like usakhuluma ngalento lokuthi umama wabulela ubhuti wabo or awusithosi afi aqale listing yakhe ke ukuthi uzorasa vele ngamatha yabona athi yavera wona ayenze the very same thing ayenze ekuqaleni accuse umama ukuthi umama uyawabulala umama uthi awushozi that day ne umama wasumuntu ukuthi uyambona makakwatile khala ayeka labantu labayihlanya wena bekumuntu ukuthi like mama benza so mina like I'm the one ongimelayo ngikwate vele nginyanye ngithethe yabona mama vele athi hayimiyeke lo muntu maniphuzile lo muntu yabona uthi lelo la makayenza lezi zinto lezi umama vele wamdonsa wamfaka ngalikamareni wamsho ukuthi lento yakho yenza uyangidina and manje ngathi iba everyday yangidina ngabona ukuthi mina ngapha ngiyanibulala usafunani la ungahambi hamba mos yabona uthi lelo la ngake ilabe yakwate khona umama. That was the following day umalume vele avuka vele azange afuna ukusikhulumisa azange afuna ukuxolisa like always uvuke vele wageza wahamba wabila la ahla asebenzela khona or awushozi azange udlule 3 weeks how sesiyafonelwa vele ekhaya akuyafonelwe futhi bazamfonela mama like asumuntu answer phone like bangifonele kaningi uzayizwe ifone wafonela mina ke bangifonela hayi bayibuza kaSimelani lapho yebo kaSimelani besicela ukukhuluma nomuntu omdala angithatha ifoni nginiza umama hayi umama ifake ku speaker ke basho ukuthi no sithole umuntu eroomini like my uncle uzehengile eroomini how igama lakhe ubani bachaza ukuthi ubani umaphoyisa bathi no sizomthumela iforensics ikhona sizomthumela kugayi emochara nizoza nizom-identify ukuthi uyena ngeqiniso utawushoza ha ungasikudala icall izile iyenzile umlungu afone efonini kamama vele amtshela ukuthi no bathi uAndres uzihengile nizwile na bathi zengize ngizomcheck ukuthi uyena so ngizogibela ke nizombona awushozi hayi mama vele athi asambe sobabili uthi awushozi kitsamayile mamaka masifika lapha yana awushozi umuntu simthola blue or awushozi umuntu ibulayile ulihengile akuna borifi akuna note akuna WhatsApp akuna message akuna selo uthole abantu ngoba like sana today sangaphuma zamukokota hayi bagcina baphula umnyango kanti umuntu uzihengile la ngaphakathi or awushozi amagalo orishwang what's going on kilobona uthi hayi kube itrauma enjalo ke awushozi manje umama bele ukuthi angcwabeke ubhuti wakhe ubusithu awushozi ulukisitse funeral umlungu athathe amakhosto wenkomncwaba athi no mina ngizomncwaba ningawari ngizomnceda because I know ukuthi umama angeke akhona umncwaba okilobona awushozi hayi umlungu vele atake over everything hayi umalume vele angcwatshwe manje sengisele nomama awushozi hayi ngibhiske kumatrike I'm studying ngiyabhala yonke into hayi awushozi ke phasi mangado phasa la awushozi kube ukuthi nawo umama so sele ushonela ubhuti wakhe like within 2 years boyithu sebashonile kuselena nabantwana basekitha abancane or awushozi like ibe somehow ngifuna uapply ngihambe but ngize uthi let me take a gap year ngizo apply next year ngitshela uma ngithi hayi lo nyaka lo ngizohlala lana just ukuthi ube right now like usehlele in and then ngalo landelayo then ila ngizohamba khona ke or awushozi no problem hayi ngihlale mangihleli ngoba sengicedile matric ngidecide ukuthi you know what because now I do have time and ngiphasile let me help abantwana basendaweni like kali extra classes ngoffer ama extra classes ke kubantwana abaku high school ukuthi ngabafundisa kulobona imaths ngayazi hayi awushozi be kanjalo ke ngiyabathi nceda abantwana base community ngama homework the extra class ngapha ama extra classes or awushozi hayi kube ukuthi income yana ngiyitholayo ukuthi ngiphushe nami ngikhona uncede endlini hayi awushozi ngibe nabantwana aba enough uvele ngithenge nezitulo hayi kube ukuthi listing seyiba into serious ke
sesiphila ngayo endlini ke hayi ngiyafundisa awusithozi ngiyafundisa umntwana next door awusithozi lesasikhathi kusangene ukuthi abantwana abaphasa kahle umatric ba apply for eCuba bafunda imedicine eCuba uthi umntwana next door umntwana loyana like she's very intelligent awusithozi ke bana abathlalifling too much uthi hayi angitshela ukuthi no man ba esikoleni basitshela ukuthi singene website DPP sichecke most khona apply and uthisha encourage ukuthi ngithathe lama grade 11 results wami apply now and then after singicedile matric and then ke romela the results hayi how ngithathe laptop yami ngimbize ke uthi hayi nto futhi buya mani ngizonceda ngale nto akho ngitshela yona ngayo yesterday umama ukhona endlini uyapheka sibe futhi sihlale endlini asihlali like estupini ngofranda labantu bafundisela khona uthi awusoze hayi si apply senze everything hayi ngimtshela ngithi I wish you well ube like uba accept yabo uthi hayi umntwana akhe jima utshela nabazali bakhe hayi umama akhe ezintama mvele azobonga ukuthi no ngiyabonga ukuthi umncedile mina lezi zinto zaba ngizi understand how umama makahambe mntama umama uyangibuza kanti kwenzakala nto futhi ngiyamchazela ke uthi nto futhi mama ama results wakhe unto futhi uhlakaniphile yabona umntwana lo mangakhonjina so like value like ekibuzo waphutha kodwa asoze ekibo nto futhi ile family leyana abaphila ngatshe letesasa like abana like financial support abana yona awushozi but abantwana abakhona bahlakaniphile bonke bahlakaniphile esikoleni bahlakaniphile awushozi mina I'm helping abantwana ama homework ngiyabanceda ngeMaths ngiyabanceda ngePhysics ngiyabanceda because of like sengidlulile lapho and nginalisate global uthi hayi awushozi the following day umama athi no biza umuntu omfuthaze ngapha like uzomnceda phela akhona uphasa yabona awushozi hayi ngiyambiza ke into omfuthi buya awunandi assignment awudinga ukuthi ngichazele something yabona uthi into omfuthi uyaza ngeschool bag umntwana abantu hayi vele ngiyamcheckela ngiyena uthi amaspeed nonto omfuthi umama angitshela athi no what bengicela manje ungithengele izinkukhu ezi3 ngiyazidinga ukuthi ungithenge inkukhu ezi3 ngifuna uzokenza umsebenzi wabaphansi for abobami bakho ngicela ukuthatha into omfuthi akhaphe yabona ukhona ukuthi akhona ukubambisa lezi nkukhu leso sikhathi abobhuti bami abekuba yodlala ngithayi ngicela into futhi hayi mani ngikhapha avuma untombazana sihambe ke awusizolora kalikhoje kanti my mother umama awushozi ilapho umama bathakathayo but baparasa kreke babula bible barapela or awushozi umama mathathe izincwadi zakantomfuthi adibereke because untomfuthi ushischool bekekithi or awushozi umama asebenze izinto zakantomfuthi asebenze hayi thina sihambile sothenga izinkukhu uthi hayi masibuya vele ngemnikeza izinkukhu ke mina nomfuthi sicontinue ke sithi siyafuna untomfuthi makavula bhe uthi hayi mara sisithobile why ibheke yami igcwele like isanti igcwele ngathi isanti so how ngiyamanga uthi hayi why vele angazi uthi awushozi like I'm not thinking ukuthi something bad ikubona uthi mama athi hayi into futhi thatha iskhool bag sakho uyengasekenzisi ngathi mama khobe kakubisa like amqoshe like protecting herself angafuni ukuthi mina ngibe ukuthi ngithatha le bag like ngiyarothotha kulona ndibukethi or retinte lesanti athi no sisi thatha iskhool bag sakho ngisongathi mama kuyakubiza yazi angifuni ucabana nomakho hamba uyengasekini ura awushozi how mina sengimile lapha ngipuzzled ukuthi kanti manje hayi into mfuthi athathe le ncwadi ezibasiphethe agaca iskhool bag umntwana ahambe awushozi ngiyacontinue ngiyafundisa how 2 days iyandlula untomfuthi ngimboni awushozi inyanga sikibo untomfuthi how mama kuba untomfuthi hayi mama hayi sisi untomfuthi uyagula uphethwe ikhanda uyagula asazi ukuthi kwenzakalani hayi okay mama right ngizangitshela ke ngithathe as a simple thing ngiyafika ngitshela mama ukuthi hayi mama untomfuthi man bathi uyagula yazi bathi uphethwe ikhanda that's why akakhona uye esikolweni that's why singamboni hayi uthi my mother athi hayi uzaphona uzoba right like angayi-entertain indaba kantomfuthi awushozi how bekuyafeta 2 weeks yafeta 3 weeks yafeta ngwana asaya esikolo ngiyaya ngaliki untomfuthi ngiyobuza untomfuthi bathi hayi untomfuthi sisi uyagula ebe futhi sewusesibhedlela how usesibhedlela mama ntomfuthi usesibhedlela sisi uyagula uaffectekile bathi umthambo wakhe angazi wenzeni uyagula umntwana
ngicela ukuthi hayi mama uyombona umuntu futhi ngicela ukuhamba nawo nami ke ngiyombona. Hayi umama ngabe nenkinga awusithoza ngitshela ukuthi nokusasa singayisombone ngale shift yasemini ke singayisombona monganankinga. Kodwa awusithoza ayigidumile the following day uthi ngamtshela umama ukuthi ngiyobona umuntu futhi the following day awusithoza ngamtshela umama ukuthi the following day ngizoya esibhedlele. But something in me like ngifeel guilt ukuthi mara umntwana last time uze ngasekithi beka right. Jiji umntwana akakho right. Like ikebeli that guiltiness ukuthi hayi man khona into maybe wrong ayenzile ngasekithi. Yilona but umama ngingamtshela ukuthi hayi ngihambe ke uthi awushozi mangifika athi kilo wabona like umuntu abe nekhandeli right awushozi then alifika lana liqumbu kuyaphezulu liqumbe then kube nama kubonakala ama veins a green na blue or awushozi ngifihle mo mwana ushwalo. Awushozi ngithukwe enye into. Like awusoze ngithuke uthi makangibona avela sinye ekhanda angasho next umntwana akasakhulumi awusithozi manje uthakathakani like awusoze ngizobuhlungu to think ukuthi lo muntu lona ke A+ student uhlakaniphile awusithozi umuntu uvuvukile or like uthazange ngikhale kangaka thi umama gathi nomntwana wami ungakhali angashonanga bo doctor basesebhizi naye uzoba right ungawari awushoze ikitsamayi uthi masibuya la awushoze ngihambe ngitshela umama wami ngithi ngibuye esibhedlele umntwana unjani umntwana sinext door unjani mama athi why isifunga indaba enza abantu boyenzani isibhedlele uthi awushoze umama vele abethe 360 angithethisa umuntu ngithi hawu mama lo mntwana lo yangaphi yakugula why kanti ningabayiseli imthandazo because nijwayele ukusela abantu imthandazo umntwana uyagula usesibhedlele kuyambula kuyambezwa akasakhona ukukhuluma umntwana uzoshona. Uthebela umama athi ngithi phuma endabeni esingakufuni uthi awushoze that day I saw a sight la mama engalazi engizange ngalibona. Ora awushoze inhliziyo yami ibe buhlungu umama singsto angibize like azama uku-update hayi umama abiza umama singsto athi no mama angifuni ukuba umuntu omubi uthobile lento le yamtraumatize so ngiyafisa ukuthi umntwana engabe right but uthobile asingam-involve indabeni zabantu abadala sisemncane kuhle ngoba umntwana uzolulama umntwana uzoba right man mama uzoba ora awushoze umama am like I change out of the blue. Hayi awushozi umntwana besesibhedlele ke hayi kudlule like for a few weeks makudlula for few weeks sibone ngasi next door like kuzilabuza izangoma like mathasana awushozi uthi emini ka back lishisihlanga uthi ugobele bekakhumulile anje aramontheharo ukuthi awushozi montheharo athobotse akhashamola or that day umama mwathuke ngento azangayithuki athi yo bathatha ngamakhelwane wayelibona yo athi buyasiguqe phansi sithandaze mntwanami ngithi mama because of labantu baloli like impilo abantwana baba athi ngithi buyasithandaza vala umnyango vala amakhekhe futhi ungasaphumi nangejarata biza ubhuti bakho asisaphumela ngaphandle or awusithozi umntato ola wagobela lenkweni next door also athi bekukhalife ngwana kulo yami uthi bebahasha yonke indawo bekangakazanga yona aze namathasana uthi awushoza asebenza ke lo baba wasebenza leso sikhathi ngichecking ngewindow asebenza uthi umama leso sikhathi uguqe phansi uyathandaza warapela urapela kamalema akhe kwishow warapela ore awushoza ime ola warapela arime ola arapela kuthi uphakama phansi kwaba umuntu ukuthi uyathatha amanzi uyawathandazela uqasha endlini hawu kimnakhethe uranti what's the problem mama kanti yini ora awushozi nakho akeboni angiboni ukuthi kahle inkinga ila endlini angiboni uthi hayi bahashe kuyi-Wednesday awushozi bahashile ku Wednesday Thursday meaning about 12 the following day ora awushozi umama movele waphuma endlini angagcoka mama ngophuma endlini ngagcoka ngiyamangala ukuthi uthi leso sikhathi abantwana beba esikoleni yimina sithu endlini ulashoza umama uphume endlini angagcokanga wahamba wayangale la like umaboteni mo maloma akakilini ashisela khona uthi wafika ngale uthi wakhuluma wabhizi igama la kamaluma wambiza wathi ufuna bayeka bangibulale uyabayeka ukuthi bangibulale uthi qedela wayangapha ku like maruma yethu aso
maro ama o2 ama room wabo malumama uthi ashozi utsene kamo ke mabota kamo ke mabota na fela cause washa kusele like amabotana amancane afika abiza umalumama ukuthi uyabayeka bambulale na uyabayeka aza ngapha abiza the other uncle ukuthi ushona ambiza athi uyabayeka ukuthi bambulale na akabona ukuthi umakhelwane nabalwa naye bafuna ukumbula what ashozi like ke memola ke market ukhani me okinga what ashozi mama mungepuna umama mungempona uthi ngigijime ngiyofuna igawuni yakhe ngimco athi ngithi alahle igawuni phansi awushozi arikalebelo aphume ngegate yangaphambili ku Big Street aphume ngegate afike like kamakhelwane arhu ngamadolo phansi abize me ola kalibitso amite or awushozi athi into manga experience angeke uzuyibelieve arike boneka kamatho kwaba ngathi bazothi vuka ayenzeki lento levuka or ashozi athi qo ngamadolo lapha egate labe kusebenza khona lo baba beyangabona arime waka ukalebona ashozi uthi leso sikhathi I'm shocked nami ukuthi kahle wetsa halang because lo muntu lo ke mmiwa wathapela ke mwasapa ke mmiwa Bible or ashozi mama athi ngamadolo phansi afike abize lo mama ambize or ashozi ammithe me ola ammithe lo mama vela ngaphuma ambisa ashozi ngigijime ngicokisa umama igawuni ngicokisa umama uthi umama loya angaphumi ashozi enebantu baledeni angaphumi ambize lo mntwana osesibhedlela ambize ngigama or ashozi ambize to an extent ukuthi ngizwe iskin sami ngathi siya like sachawa ambize ngeforced kube ngathi ufuna ukuvusa idlozi ambize athi vuka ungashoni vuka ngiyaxolisa bayangibulala bayangishisa vuka abize awushozi like I was so shattered or abize meola abize lo mama singithi abize meola yasini uthi awushozi abize lo mama ambize ngegama axolisa athi ngiyaxolisa bafuna ukungishisa bafuna ukungishisa uthi ayenze like for the longest time umama lo navele afike vele athi thatha umama khonisa endlini awushozi ngithatha umama ngiyena endlini manje endlini umama awushozi afike ahlakahlakane konto ahlakahlakane umama ngabi right ifonele ambulance mama ngabi right kube ngathi umama uluza ingqondo umama ukhuluma izinto engaziboni ukhuluma nabo malumama uyababona nabo bamile uyaxolisa kumalumama lo shisile ukuthi ya inkinga yakhe bekafuna ukumexpose or awushozi olalela ukuthi awuzokotseleni meola Porque makale ukuthi kanti kwenzakalani uthi ngithatha iBhayibheli awusithozi ngixwayisa ukuna mama kana limathatha uyekamareni lakhe afika ivula iBhayibheli akhulume neBhayibheli arapela or awusizigibu kithi iBhayibheli like ngithatha iBhayibheli nyama awushozi athi iBhayibheli era kafuka ayidabula akere ya Andrisa kinyakotsama yabana batloshana lemang uthi awusithozi umama afafaka. I'm waiting for the ambulance. I'm waiting for abantu engibafonelile ukuthi bazosinceda umama. Sisamele namaphoyisa cause like violent akemgushishi. Umthukiwe awushozi uthi umama angantware. Athi kimi athi ntwana incwadi lo mntwana ikhona ngale muva la kushele khona umalumakho. Ngicela ukuthi uyigubhulula. Uyithathe uylahle umfuleni athi uphahle konokeng ogopele tshwarelo uhlabe ibhuti ogopele tshwarelo gore ngwana gone fola o tsamaye ko nistompo o bawelele gore gopela tshwarelo ngenze into engakazimiselana uthi awushozi umama Cime just like that uthi umama Cime akibereki awushozi besupporta umama bengisupporta ngemali le yokuthi ngifundisa abantwana akena chelete umama mushonile la Hlibeka ne society awushozi mabafika ama ambulance umama sekashonile awushozi like ngobe scandal ko strateng uthi kwenzekeni wayebeka zangebona like umama next door awushozi naye abe puzzled because umama bamazi esumuntu umthandazo
especially community la siphila khona bamtsaba esime wa Morabelo ke mme wa Thapelo pila uthi awusithosi sibe puzzled sonke umama moshonile hayi ku prepariwe umncwabo umama ngcwatsho uthi awusithosi now ngimele ngiselena listing hore buka ya ngwane ikokayi ngenzi ngithenga imbuzi ngiye emfuleni uthi awusithosi funny enough umama Sixton mama makazo shona ngiscream angibiza abantu ukuthi bazongiqedisa like she was there uzile wancedisa awusithosi during the week ka prepare la funeral umama uzile nasemngcwabeni azange akhuluma izinto ezinaks ngumama mami azange angibuze anything concerning my mother azange nokuthi lelanga why naye tiratseka mapuna abiza axolisa asanke azange asho next awusithosi mina umama ngishiya la instructions ukuthi incwadi uyigubhele kuphi excuse me ngithathe incwadi ngemfulweni nembuzi ngihambe ngiyosholeza ukuthi umntwana akhululeke awusithosi akibereke kishetswele bana kana kweu asina income siyaphiwa sipha abungani baka mama abo mama labe bekathanaza nabo like barefa up until singaze nga register akhe for ukholela abantwana abanganabazali for abobhuti bamaboyithu awusithosi rephila ka divocha ko social weekend uthi awusithosi isikhathi masiya ngimanage ke ukuthi ngikhona ukuthenga imbuzi but imbuzi encane uthi ngithathe imbuzi awusithosi ngihambe ngengale emfuleni boma 2 years later still umntwana uphumile esibhedlela but like mentally like uba right today kusasa like diyameza ngoba uthi hayi ngiye vele ngale emfuleni ngiyosholeza ke ngisholeze ama instructions de mama ngitshele ngakhona ngithathe lembuzi ngilahlele like ku le river le ehambayo ngishiye ngapho ngabuyi naye or awusithosi umntwana abe ngathuba right but like sengine fear angisafuna ukusondeza efamily because ngiyazi secret ngazi ukuthi kwenzekeni umama more responsible for everything or awusithosi umntwana abe bamphephela kwetla batho bakereka kwetla batho ba engore abe right for ngwaga kwaze mina sengithola umsebenzi ke angithola umsebenzi ngiyamuva ke ngiyohlala la ngisebenzela ngakhona but abantwana abasikithi baya remain and mina ngiyeza vele every second weekend ngiyeza ngizobabona or awusithosi ngihambe kanjalo unyaka uzuphela kusithuza uphela ku3 uzuphele solo ugele waseNisto akabi right or awusithosi now this thing ingidla every single day like akithi borke ke ku Nisto ko confessa ukuthi umntwana ukuthi abe so wayenza umama wenza sona so incwadi mina ngayithatha ngayi or awusithosi akithi sengifila nokuthi ngabe ngithengisa le ndawo smooth cause like secret ekithuring yankimela and ngiyafila ukuthi nami ngidlalile yami indima lapho I should have said everything after the funeral kamama kumama Nisto but bengakhoni awusithosi because umntwana weza ngasikithi alethwa yimi ukuthi iza nesikhulubheki sakho only for my mother ukuthi amenze bekuyamenze ngakhona or awusithosi akithi besiphiri sesingimela ketse jwang anginamlomo like akinamlomo like angazi ngithi bu selfish ayazi nemanga khulumeni akinamlomo but like I feel ukuthi sesibe selfish why be agodla information and umama Sixto why be yasin angazi guys akitsephi yo like yangikwatisa this thing ukuthi ifuture yomunye umntwana emoshekile because of like umona umzali and futhi after umama khoma kenza lezi zinto lezi ngabe umama Sixto makeza ngasikini azoncedisa wayebongasho immediate ukuthi you know what umama uqeda ushona manje yesinyabumba but umama said 1 2 3 4 umama am responsible for 1 2 so years later my sister years later yo yazini bye bye